ilo nga thatu te zong zong in zawa in arong kan bol thole la li su Krista mingin chibai kan han bu a cheu tun tu ma chuan khovel chanchin thar abikin Myanmar rambuai chanchin le ten Dr. Sasa people to people talk show tena ankom na kan lo ti chuak don ani Vanya kan ti chuat tur hi Myanmar mi puita tan tulomom tak ani nge yang October ni riat ta European Union Parliament thukom chuan Myanmar rambuai chungchang an ngai tua European Union ram somsara somni pasari ayo te chuan Military Council chu hnolin mi pui than sarkar adin chan theinan National Unity Government NUG le CRPH chuan thlop tlan thu an puang ani European Union chuan Myanmar ram nela in kung kai resolution pangalai an siam zuya chung te chu pakhat na February ni khatatanga military lamina Myanmar mi pui te tharum manga thuneina an lak sakhi kandem tak zetani antia mi pui than nge mi pui sarkar adin le theinan NUG hi kan thlop tlatani anti freedom of speech le freedom of expression freedom of worship le constitutional rights te hi inza sakturani anti bob panina Myanmar councillor Dong San Suu Kyi le arwala mitam tak dan diklo tak manga spy general tana an thlen lui zong zong te chu chua vek ni ro se anti bokani pathumna Myanmar mi puiten democracy freedom le human rights an nei theinan mi puite kan thlop tlatani anti boka palina Myanmar spy ten mi pui om khom na school te damdoi in te sakhorang sangte worship na mun biak in te atoma mi puite an ri grapa mi puite an bei fo hi kandem tak zatani anti bob pangana CRPH le NUG hi Myanmar mi puite ayo tu dik tak ani ti kan poma asin le international community ten an thov vek thena turin thei top kan chua puyang anti bokani heng European Union thutluk na hi UN ate ASEAN ate US le Western countries le Asia ramsang sangate theder aniyang anti bokani ol hei hi Myanmar mi puita tan chen thulom tak ani nge yang tuna chuan Dr. Sasa people to people talk show tena angkom na ngai nom tak mai ilo ngai thazu yang u people to people talk show palai chuan Dr. Sasa hena international ramsang strengthen NUG sarkar chu Myanmar mi pui sarkar anga anlo pom the na tur ko nga in malak dan kim chang min thil them tia azo na chu Dr. Sasa chuan ti hian achang ani tuna chuan international level kan malak na te ten ramchunga kan malak po kan hlo ching chhozela French sarkar parliament house pani te chuan NUG le CRPH te chu dodal na omia lonan pom fel to a ten England ram ho tu te point Myanmar ram boruak khirin engtin nge kantan anti don ti ngun takinan ngai tu a Myanmar mi pui sarkar dik tak chu NUG sarkar hiani ti pom turin thu tu tluk na an siam vek to ke ngei point an parliament a Myanmar mi pui te ai oin ngen na ka siam to a tiang bok hian French parliament a po Myanmar mi pui zong zong te ai oin tum ni ngot keima ngai ngen na ka siam to boka tin European parliament a po Myanmar mi pui te ai oin ngen na ka siam to boka heng zong zong han thlir hian khovel ram international la chuan kan hlot lin to kam ti theyang chu tiang bokin ni thum lek liam ta khan US senator ho chuan Burma bill antimaya chu spy swal te thil ti zong zong ti topa Rohingya te chunga an che dan te heng zong zong ti top turin NUG sarkar chu Myanmar mi puite sarkar anga pom na bill an pass to ni chu vain tu na hian French min pom to boka UK min pom to boka US min pom boka tin country angin October ria ta European Union executive
parliament meeting chuan heng sual spai te nolin NUG sarkar chumin poma Myanmar mi puita tan resolution poimo tak tak panga an passport ani kha hemi mai ba ka hianin keima ngei point am mani ram ang point mimal ang point Australia parliament na te New Zealand parliament na te Japan na te tin Germany te po Myanmar mi pui ai win ngen nakasiam vek to hengen nakasiam to naram reng hen tu mamin nialova min pom vek ani in US le Canada ate British hoa po spicewal ho hi nazoka rek tumin man la meka Spailer ho company zong te rek vek tumania tin ming onlaya le aspailer te chunga po khemna taka kalpui turin ma an la meka ni heng zong han thirian heng mi puite kan be na lotlin na ra ani kan tilo thei lovani tin Myanmar mi puite IOA USA ambassador akan nei u cho miu thun apo tuna chuan United Nations chuanin Myanmar mi pui ayo tu dik takan pom to a sipailal tena an ayo tura antir an palai kha UN chuan nol mak maya hei poi Myanmar mi pui ta tan chan lotlin na ro pui tak ani kam tinge yang ten World Health Organization WHO te po hian sipai sarkar ina an ayo antir palai chu an lo nol makka anjinga engtiklai main spai ayo ten ro an rel thei to don lo ani ten UN humanitarian lampang point sipai tena antir palai chu an lo nola anjinga tel an phal to lova tiang ang bokhen International Labour Organization ILO apo sipai tir an ayo chu nola ni to boka heng zong kan thlir chuan Myanmar mi pui tena international level kan malak na chu a hloting le ti lo thei ani lova sipai sarkar chu ata fel der to tila kan ti sual kher lawang tuna kan lati tur chu sipai sarkar ne na inzom sundong thin tinral thuam khal routine te supply thin ram zong te hi direct emo indirect emo ti to lo turin ma kan la dona hemi chungchang a hian ram sang min tho pui tu tenen po kan soi ho to ni adang le chuan sipai sarkar hiat pui ya pom du lo turin sarkar te chu eng sarkar po ni se eng ram po ni se tuna hian NUG pom jok turin norme kan ni tuna hian khovel ram sang sarkar ne na keima ngen na kasiam ma ngen na kasiam to ram reng a chuan nial tu le do dal tu pakhat ma kala tong lova ami mal point aram ang point spicewal sarkar pom du hitu man om lovani NUG sarkar min support tum tu vek an ni jok ani ti in Dr. Sasa chuan people to people talk show ne na chuan asoyani people to people talk show palai chuan ti hian azobela tuna hian spice sarkar ho tu pa men ong na hi asin ramten October som ni paruk an meeting a som lo tur tu Malaysia foreign minister ne tangin kan lo ria tin NUG sarkar jok hi so man tum tu pok an lo ria nang ni NUG le heng asin ram in polkhom te hi engtiang takin nge inin zomain kung kai in lai chin na min khil thayem Dr. Sasa chuan asin ram te ne na in kung kai na chungchang chu he tiang yan asoi ani ni e amasain asin meeting October som ni paruk an nei tura hian main ong lai chu som antum lo ti chiang takin kan retoa engtin nge hetiang miswal ma ni nge na assign nan to resolution panga tepo ti lo tling du lo satle nilovin ado zonga culture charchu engtin ngen som thiang Asian resolution panga singa khan poi soilo nu naw tha ti top turani ti khaoma ma se tuna hian kha resolution an pa sa tang khan Myanmar mi pui poi soilo mi sang khazani chuang athat le toni chuwang chuan Asian ramte chuanin som tin an tin to lo ni top maya engram ma hian an lom to lova eng pol ma hian an pom thei to lo ani ber mai hetiang ral thum manga mi obe ching ho reng hi asin ram mai nilwin khovel pum puya hen tu man an du to lova tunang kum zapi som ni pakhatna chuan amon tlak to lovani heng spailal te hian
Myanmar ram ho sakna lung lu rang kachak le leilung ho sakna zong song te kum som nga chung an lo ru to a chung an ruk poisa mangchon ral thuam ten le a chung an ral thuam le te chuan an ma ni mi poisai lo mi puite be le nan an mangani adik tak chon heng ho sakna zong zong mi pui ta ni ya mi pui tan school te college te university thatak tak te din tur ani ya dam doin thatak tak sak nan te kong siam that nan te electric siam that nan te man tur mi pui sumani amni chom mi pui te be le nan an mang ta ni tiang spice wal ho hi khoi rama ma tu man an du to lova international chu soilo asin ram te ngai point an ring zo to lo ani hi hei hi UN point an ria European Union point an ria asin ram te ngai point an thretwa khovel ram zong zong hian an ria ni chu van hetiang mi ne na soi hova in kung kai na nei hi tu man an du to lo ani berani tu na hen Singapore te Malaysia te Indonesia ram te nen that takin NUG sarkari kanin zoma asin special envoy nen pop mimal takin kanin beto asin rampum puihian Myanmar rama sarkar yel ngep tak omi andua zalen takamis pui sarkarin ram mi pui than palai te ngein ram anophi andua chumi chu alo thlen theina tur chuan kong khat chi oma chu mi pui ten democracy dan dik tak mang an than tin te kuta sarkar na pek hiani tin Dr. Sasa chun people to people talk so palai chu hilani people to people talk so palai chuan ti hian azopela tuna European Union te asin ram tele US te thopna kan mu intia United Nation hi apoimo beranisia UN a hianin enge in an in malak tum dan le indin munchiam in thil them tin an zor le a Dr. Sasa chuan he zona hi ti hian a chang ani nie UN kan ti hi ram pakhat chau ani tolova ram thrang za som ko pathum lai in pol khom ani abi takin Myanmar ne na in kung kai na neilian ber mai chu R2P man ani le nilo turat poimo ber din mun poimo ber chang UN Security Council ber hiania UN Security Council a veto power nei ram panga zinga ram pani Russia le China te antel vea tuna hen Myanmar spice wal ten an man ral thuam zinga za som ni pasari hi chu Russia atanga local ania za som nga pani vel hi China ho pek China atanga local ni bok tuna spice wal ten an man ral thuam zong zong za som riat vel chu Russia le China atanga local ani chu ole kan soidu tak chu heng UN a hianin thunei tu deu ram tele mi mal ang point ka kom vektoa kanin zong tha em a tuna hian kan ti thei chu khovela thil ti thei bele thuni na sang bernei tu UN court ICJ International Court of Justice a hian main ong lai dale a thui te zong I khina lain lam tir hi ania tin ICJ mai ni lovin ICC International Criminal Court a po main ong lai le a thui te ain lang nge don ani chu tiang tur chuan chak takin tuna ma kan la me kani Myanmar mi puite ne na soidu inayem tia zona chu Dr. Sasa chun ti hian a changa tuna kan ram hian thim cha tak ama chon meka ma se he thim cha tak khi kum khuwa ta na ni lo rei lo te ta na ni ya he thim cha tak pe lam hen eng moi tak omani ti hi mi puite Myanmar mi puite ka hil hredwani thim chu a cha na sa zo po le anua local eng chu aro puiting mai don ni ti lo hria se ka duani ati tina soizel na chuan tuna harsana kan ton mek dik tak hi adik tak chuanin kum som sri vel kalta atang lo in tanto tuna lo puak dar ta lo puak ke ta ania he spring revolution hi revolution to ber ani tong engwangin nge he spring revolution hi revolution to ber ani ang kati thei kan ti chuan sangka chukwa somjel priat kum khan revolution kan nei to a sangka zakwa somruk pani pumpohan kan nei to a sangka zakwa somsri panga pohan kan nei to bok he spring revolution a hian ne na kan chang lo vai chuan eng tikama kan chang le ngai to don lova Myanmar ram chu spy ku ta om kum kwa to nga kan ram chu tra le ha thial na ram ani to don ane ma se pathian zara tun tum revolution hi heta hian ne na kan chang nge yang mi tam takin an nan chan to
ram pasal tha thi sen tam takaluang towa kirle thei kamni to lo engwangin nge sang ka zakwa somre pra revolution te sang ka zakwa som sri panga revolution te sang ka zakwa som rukmani revolution te kha a lotin tak lo kan ti chuan khati hun lai kha chon mi puite po kha kan lamo la man ro tha mi puite inkara inbiak po zungzunga in pum khat na turte kan la nei lova mobile phone pakhat ma po kan la nei lo ania khati lai khan tuna chon internet le social media engkim kan nei to a mi puite information kan pek na tur le international level ang kwa khovel na an lo hiat zung te na tur man ro tha tak om to a tin mi puite hi kan a to lo boka kumzabi somni pakhata mi pui somni pakatna mi puite hi generation hi kumzabi som pakwana generation tele kumzabi somni na generation tene kan ang to lo bani chu wangin kumzabi somni pakhat a generation te hi chu ra thuam le tharum thoa obe mai the kan ni to lo chu wang khang hun la ya kan nei lo man ro tak kan nei to a kan dil put mang po kan fingin kan fel to a kan chang kang to a ne na chu kan chang ngei do na chan na turin engkim kan nei vek to ni heng hangai tu la NUG kan ti po hi pol ting kan in lung rual na pol ni ya kan in pum khata hetianga in pum khat nei khovel hian Myanmar history ala ngai lo renga NUG hian nam tin kan tela party tin kan tela pol tin kan tela hetiang angkluka Myanmar mi pui kan in pum khat na pol hi ala ngai lo ni mingo mi hang om thei to lova kol lo om thei lova sa khuwa in thliana om to bok lova democracy noya chon mitin te sa khotin te kanin tuklang feka chutiang chon tu na kan thok ho me kani federal democracy kan tin huna chuan sa khotin te tan tangkai vek dona buddhist ho tan te musulman ho tan te christian te tan hlei yan anuam dona tangkai dona ni sa khwa in thliana om to don lova nam in thliana om lovin zalen takin kanom vek thei to dona ni pangpar huan zau tak ang ani dona he federal democracy hi pangpar huan a chuan rose parte choklei parte derken parte naubam tele pangpar chi sang an mani zia ang zelin an par vek hi kan ni to don ani chuti huna chuan mi puite hian democracy ram imop na dan pui chu kan duang to anga mi puite tan mi puiten ro kan rel to don ani chuta chuan tuna keima ni ho tan mai ni lo hian kan tu kan follow la kal zel tur te tan thleng hian he spiro rel ni chatuana tan kan thiat to anga sipain tharum thua min op ben hi om le ngai to lowang om le ngai to lo turin dan pui kan siam to don ani chu wangin tuna kan revolution hi keima ni tan chawni lova kan tu le kan follow kal zel tur te tan revolution nung ber ani to ang kan tu kan fa ten keima ni anga thi sen chuak an ron tor le aron be hi ngai to lo turin an tan kong kan lo sial sak me kani chutiang ril ru pu chung chuan he in do nei I be thewang u ti mi pui ta ka cha duwa tu ma kan be dong turani lo adikalom tur te chuan kan tur na sato mai kan tu kan fa te kan pasal kan nu pui te an thia an mar tara ma se kan be dong mai turani lo tu ma kan hung tol turani lo tu na hian ne na kan chang tan to de rani adik tak chuan sipai sarkari politics a chuan a fail der to a tu manan tan du to lova international diplomatic ang chuan atla der to kan ti theyang chuwan kan ne ngei dona kan tang so turani tu man tha I tha lawang u ti hi mi puite Myanmar mi puite ne na ka soidu ber chuani tin Dr. Sasa chuan Myanmar mi puite fuina asoeni ole kha zong kha people to people talk show hole Dr. Sasa in kom na tlang pui kan ti chuate te chu anita a Myanmar ramtan hian itong trai so angu I be dong long u pathian zara kola eng tre to ni ne na chu lalpa ta ni kola eng thuayang a hi do pung ong ya mi jindabar